Assalamualaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, сиздер менен биз сабактарыбызды улайбыз. Сиздер менен бүгүнкү өтө турган темабыз хафлы хутуба бөлүмүнүн ал-каваид эрежелер бетин өтөбүз. Ал-каваид дегени каида деген сөздүн көптүк түрү. Каида дегени эреже дегени. Ал эми каваид эрежелер. Бүгүн сиздер менен кандай эреже өтөбүз? Ал-фи'лул мудари'у ma'a damairil musanna vel cem'. Fe'l mudari etişinin ekilik jana köptük жактама ата тоштор менен чогуу келиши тууралуу үйрөнөбүз. Эми караңыздар, биз билебиз жактама ата тошторун ана, анта, анти, нахну, антума, хум деген жактама ата тоштор бар. Алар билесиздер сандарга бөлүнөт. Алардын ал-муфрат саны бар, ал жекелик сан. Al-musanna sanı var, ekilik sanı var. Bu Arap dilinin özgöçölüğü. Al-cem' ne? Köptük türü var. Demek Arap dilinde ne? Köptük türü bu üççe andan aşık olup ketet. Alem özünçö ekilik forması var Arap dilinde. Emi karаңыздар урматтуулар, бұл жерде бизге fe'l mudari деген бұл учурчак жана келечакты билдирген этиш. Билесиздер, ал yef'alu таразасында болот. Эми ошол этиш жактама ата тоштор менен кантип айтылынат, ошолорду байкап чыгабыз. Мынакей биринчи катарда турган муфрат этиштер болот. Жана буларга муфрат дамирлерди киргизебиз. Оңдон солго кеткенде мынакей ана, анта, анти, хуа, хия кошулса кандай болуп айтылынат? Ана кошулса ана аф'алу болот. Анта болсо анта таф'алу болот. Alem anti olsa anti tef'alina olot. Huwa olsa yef'alu odonna kılat. Hiya olsa hiya tef'alu olot. Emi ekilik formasında iki adam biz deb ayta turgan bolsa, je biz kılavuz deb ayta turgan bolsa, nahnu nef'alu deb aytat. Nef'alu olot. Antuma tef'alani olot. Seneko. Antuma tef'alani olot. Huma yef'alani murskoy rod, женский rod dili huma tef'alani bolot. Emi köptük türde bola turgan bolsa, biz kılavuz deb ayta turgan bolsa, nahnu nef'alu deb aytabız. Antum tef'aluna deb aytasızlar. Antunna tef'alna deb aytılınat. Hum yef'alna bolot. Hunna yef'alna bolot. Negizin olacak tef'alna boluş gerek. Emi bul sabaktardı jakşılık düşünüş üçün sizler şul YouTube kanalda sarf sabağı var. Oşol жерге girip durup etişlerin jaktalışı degen sabaktарды ne kılıp çıksaňar bolot. Jakşılap görüp düşünüp çıksaňızlar bolot. Manilerin başkaların tablitsa menен аябай соң кылып берилген. Эми ол жерде көнүгүүлөр турат. Ошол көнүгүүлөрдү не кылып чыгышыңыздар керек. Өз алдынча иштеп чыгышыңыздар керек. Шуну менен биздин бул эрежелер тууралуу сабагыбыз бүтөт. Assalamu alaikum rahmatullohi wa barakatuh.